بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagriyami, imanto ang makampat oras na ayay niya mapipikir tano apa gusain tano saging kaya oras imanto na gito sumipantag si iku kapanarig gito so katawakal si iku Allahu Ta'ala. Bisabab sa adno to mga tawa di dan mapakapmida anto na iptiro na kapanarig nagukasana. Ayat teruna kapanarig si iku Allahu Ta'ala si iku kya definitionon kya define non mga ulama tanu si iku agama tanu agama Islam na tigirano tuwa sidqul i'timad alqalbi ala Allah fi istijlab almasalih wa daf' almadar fi umur ad-dunya wal akhirah. Ayako nabteruna katawakkal naging ko to katantuan agu mabebenar so kapanarig si iku Allahu Ta'ala. Si iku kakatanga, si iku kamapian nagu kadapaya, nagu karna si iku mga morala, si iku mga betad ku dunia, nagu si iku alungana mauri. So katawakal mga luksakan, mga pagriyakan, na isusuguanan wallahu ta'ala, tigu wallahu ta'ala, fatawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. Tawa panarigin niyo so Allah, panarigin niyo so uyag-uyag adi skanyan petay. Siyugup na wallahu ta'ala sa mga mu'min, tigu wallahu ta'ala. وعلى الله فليتوكل المؤمنون سيبك والله تعالى بتوكل سمع مؤمن so katawakal siik wallahu ta'ala mga luksakan mga pagariyakan na kailangan akatanu dan tanong so katawakal kapanarig siik ukad ng tanong Rabbul Alamin na kailangan naging kayatlot ti manabetad yung kayatlot ti manabetad na siik uriyan o kaptawakal ka siik wallahu ta'ala na kailangan na manggalbag ka pag nairon na أن التوكل لا ينافي أخذ الأسباب متى أنا سو كتوكل كپناريك سيك والله تعالى نقنبن ين كرن نغم بقدا سو كنگل بكاسي كو mga sabab odi nakakwasi ko mga sabab benyudi ketanudi su katero Anas bin Malik radhiyallahu anhu amia katalinguma ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apitiroyan ya Rasulullah aqiluna qati wa atawakkal ya Rasulullah pagikitanakan suuntaakan nabtawakkal ako antawaka utlikuha wa atawakkal bukaan akan suuntaakan nabtawakkal ako napitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqilha na iktingkas kanyan wa tawakkal na tawakkal kasiko Allahu Ta'ala. Nagusuka katero Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu as mga tagayamana yahujjuna wala yatazawwadun siran na di isyan di imna nay haji na di siyang pluluto na di ilan di itero na nahnul mutawakkilun kami na tatawakkal kami si wallahu ta'ala na inituro nagyang ko to ayat akatero wallahu ta'ala atigu wallahu ta'ala fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa plutukano na amata na aya pirmiro si ko mga luto nagyang ko to kada kalak si ko wallahu subhanahu wa ta'ala giyang kaya mga hadith agungi nga may alitan o ayat nagyai sumakang guguna naong sa sukat tawakal na ragsa giyang kuto kang galabukasi ko katawakal. Ikadua kailangan nakatano din tano si ko katawakal na tattakhidul asbaba wa in kanat dha'ifatan fi nafsiha. Kuan ka panggalabuk ka agiyang kuto mga sabab apiapan ikalubay niyan si ko ginawa niyan. Maana nasu Allah subhanahu wa ta'ala naguan niya sugun yan so mang niya su Dawud alaihi salam sagyang kutama sa akelubayron na inisugu Allah ta'ala idapkiyan so inian sagyang kutalo pakaan sa kanyan kapuni sa paridi na inidapk Dawud alaihi salam agyang kutwa Nabi Ayub alaihi salam agyang kutwa inian si ikulupa nagito nakagagoto Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutuwa kapakapunin yan sagyang kutuwa lupa paridi ugay naswallahu ta'ala na piyakisabutan yan kailangan na manggalabag kagyang kutuwa sabab apiyapan ikayto yan so Maryam ina o Isa alayhi salam nagwani kumatagus kanyan sagyang kutuwa kangata
yang nisi ku Allah subhanahu wa ta'ala nasigu Allah ta'ala kukugnian naging kota kurma abadi Allah ta'ala nakugunian akakuanian nagu kibugunian si ku Maryam sang kutua makikinanglan saging kutua masa akapakakikinanglan o Maryam. Ikatlo, na kailangan nakasabutan tanong mga luksakan, mga pagariakan na la ya'tamidu 'alayha alla ya'tamidu 'alayha wa innama yaj'alu i'timadahu 'ala Allah azza wa jal. Diskanyan manarig si ko mga sabab na balian yan suka pupunarigi na si buku Allah Ta'ala kakagia fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah amay kamatiks ka gyang kutwa galbekah fatawakkal 'ala Allah natawakal kasi ko Allah Ta'ala inna Allah yuhibbul mutawakkilin kama ta'anas Allah Ta'ala na pagkabubayan yan naging kutwa mga tao kita tawakal si ko Allah subhanahu wa ta'ala gyang kaya katawakal mga luksami mga pagriyami na ismpad si ko mga unganian na suriski wallahu ta'ala na malbuda ka kesukatan kaun. Siku hadith o Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu na epiteria na law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khimasa wa taruhu bitana. Mata natigo Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu au pamakum yabalikanu aptawakal kanu siku kadna niyo siku Allah subhanahu wa ta'ala sa titu-titu akatawakal na riski yang kanu wallahu ta'ala sa lagi do ka riski ini siku papanok tagudu khimasa wa taruh bitana agumanata kumabalaga siku darpaian amon askanyan nakaririakan sutianian nambelingan siku salagian nakagabi-gabi akabubuntiakan agyang kotwatianian gyang kaya katawakal siku Allah ta'ala na isa panay apkasabapan siku tabang wallahu ta'ala tigu wallahu ta'ala wa in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun tigu Allah subhanahu wa ta'ala amay katabangan kanu Allah ta'ala o di napakataban kanu Allah ta'ala na den na abar kanu makadaag na amay kaduratan kanu Allah ta'ala na antawaa pakatabangar kanu si iku urian wallahu subhanahu wa ta'ala na si ibuk wallahu subhanahu wa ta'ala tawakkal sa mga mu'min si irkanian. Iti sebab mga luksami mga pagrami apakang bidaan tano so katawakal kasarig si iku Allah nagugyang kutwa kasana aso kasarig si iku Allah ta'ala naginan ikababantugan na betad si iku Allah ta'ala naso kasana naginan ikurang abetad ipkagud wallahu subhanahu wa ta'ala wa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.